ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯥꯗꯔ ꯍꯤꯜ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯥꯍꯤꯜꯀꯥ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯍꯤꯜꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ एस कमसोन की लीडरशिप मखाद लेबा ZUF ना कांगसुप सोंगलोंतु विलेज दा लेबा युम कया मा युम मै थाखिबा terrorizing तौखिबा मसो harassment तौखिबा सिंग सिगी responsibility पुनमक हाइरिबा ZUF ने हन क्लेम तौरकपा सी साहिलका की मैकेदी यामना सोक ओय हैबा वफम पल्ली साहिलका न वफम क्या अमा सेंगतोकलदुना हाइरिबा जगा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लेबा न्यू कैथल मानबी के गेलजंग सब डिवीजन की मनुंगसन लेबा के सोंगलोंग विलेज दा हाइरिबा जगा सी सेमलल हाउकिप की सिप्टेनशिप की मनुंगदा लेबा कुकी विलेज अमनी हाइना क्लियर तौरी मदुदा नतना हाइरिबा जगा सिदा मकोइना पोपी थादे हैबा वाफम सिनी यामना थमोय सुने ओइरिबा पाव मा हाइबा तारागदी पोपी कल्टिवेशन तौवी हाइबगी नमादा मसिगी मायोक्ता हाइरिबा जगा सिदा लेबा ahal oiraba miyoi kya amasum village asigi yum kaya ama mai thaduna amasum terrorist ek kaya ama sathakibasini SAHILCA na announce taraduna hairi maduri pung kunga mari hangduna lei ZUF na SAHILCA gi courta makoina tawkhiba aranma singi damakta surrender tawkadabane amasum makoina yekhai thungairamba property sing amasum psychological oiba damage kya asigi compensate tawkadabane ba wafam su palladuna karigumba hairiba मतम असिगी मनुंग हाइरिबा मखोइना सरेंडर तौदबा तारबगदी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लेरिबा CSO सिंगी अपुनबा मियाम अपुमना लौखतफम थोकपा थबक कयामा जस्टिस फंगनबगी दमकता लौखतलगने हैबा वाफमसी अकन ममोंगदा थमनक्ली कयामुक सुंबा पाउनु हाइबदी खंगम ngamdriba thajane wariba पावमना सोशल मीडिया सिंग थादोरकपदा हाइरिबा ngaranggi thagdoduda पोपी फार्म संगदुना लेबने हैबा कुकी अमसु ngaranggi thagdoduda ZUF na tamthina फुदरम लेहरी अतोपा पावमना ngarang हाइबदी जनवरी 13 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नुमिरसिदा सरौना अयुकी पुंग निपांगमनि निफुगमंगा मुक ताबा मतमदा आर्म मिलिटेंट ग्रुप खरना डायरेक्शन अनिदगी इंडो म्यांमार बॉर्डर की मैकई ओइरिबा हाइबदी अरुणाचल प्रदेश की सांगलांग डिस्ट्रिक्ट लेबा असम राइफल्स की रंगलुम कंपनी ऑपरेटिंग बेस ता लंदा अदुना अटैक तौरखरे हरी हाइरिबा खुथोना बासिदा असम राइफल की मैकई दगी खुद हंदुना अकन ममोंगदा खुथोना की हरी तवदबु असो अपन की पावदी लेती हाइरिबा जगह असिदा अहेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग संगसिंखरे हरी लोइना सर्च ऑपरेशन कॉमिंग अमसुंग कॉर्डन ऑपरेशन सिंग हाइरिबा जगह असिदा सथरी हरी गाजा इजराइल न कापद टीनेजर अनि सिखरी अवांग थांब गाजा स्ट्रिप तुआन तुआन थागदु अनि इजराइल न कापद अंगा अनि यावना मी अहुम सिखरी हाइना पैलेस्टाइनियंस हेल्थ मिनिस्ट्री न फुंदोखरी गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी न इजराइल की फोर्सिंग ना ड्रोन स्ट्राइक अमद टीनेजर अनि सिखरी हाइन रिपोर्ट तौखी दुगा इजराइल की मिलिट्री न लानमीसिंग की मनाक्ता एक्सप्लोसिव डिवाइस मा फुमलंबा टेररिस्ट अनि मिलिट्री ना लोइसिनख्रे हाइरी रेस्क्यू सर्विस अमा ओइना थबक तौबा सिविल डिफेंस एजेंसी नाइकी अवांग थांब गाजादा बेड लाहियादा लेबा कमल अडवान हॉस्पिटल मनाक ड्रोन नमी ओइनी हाइख्रे टेरिटोरी की अल शिफा हॉस्पिटल नाइकी हक्सांग अनि फंकी मखोई सही तरागुमदे अमसुंग तरागा मंगागी नुपा मसासिनी मखोई अनि मगना इजराइल की लानमिसिंगदा खुदकता अकीबा मा पोखनखी हाइना मिलिटरी नाइकी ngara angan mada awang thang ba gaza strip to operate to lanmi singna yellow line lanselak pa tuan terrorist singna mapam madura explosive device ama phumba amasum lambi sing tamna sangsilak tuna military da khudak da akiba ma pohan ba thenaki haina military ni statement ma daki October 10 da satna ba hokhi ba US na sinba ceasefire magi makar Israel gi forcing Gaza yellow line haina badugi maning thang mafam singda handoki adubu makhoi gi Gaza strip ki tangkhai hena control tori identify toraba matungna Israeli air force na akiba do lathuna ba air strike toki amasum terrorist sing lusin ki haina military naiki military press officer amana lebas gilan misingna terrorist ani hat ki amasum angang sing hat khidi haina phungdoki hat khraba sing adugi sapsaba sahi pankiti civil defense naiki awang thang ba Gaza gi Zabalia Israel gi quadcopter amana misam kangbu amana kapsin man atopa miyo emasiki thaudo odur sikhi ba miyo edu akupa marol sing civil defense ta pankidi US ki invoicing
Stevie Witkoff amasum Jared Kushner Israelgi Prime Minister Benjamin Netanyahu unanaba thangjanamiti Israelda lakhi Inglisingani ga kungohom de October 3 Israelgi khathang sathakhiba etik amadigi hawkiba landa Gaza pumtoi toire Gaza da lan hawkiba matamdagi shikiba migi masing hawjukpuna lising humdraga mathoiga Satruka Yankiga Marishure, October Thar Sispairs and Bahokiba Matamdagi, Miyoi Sanipanga, Marfugamatu Shikihina, Health Minister Gitata Naidi, Sispairs and Akibidi Hamas Amusum Israel Gimarta Kapnava, Ayamana, Landakhre Dubu, Nakal Ani Magna Amanamabu, Sispair Yanaki Sing Tugai Maral Shinari. Kardis na lusingba forcing a Sispair Atopanumit Taraga Mangani Sangdokli, Syrian Army. Syrian government amasung Kardis na lusingba fighters singi marakta numit marini gi ceasefire ama thangjo numita loikraba matung pung kharaga lairaga Syria gi defense ministry numit taraga mangani ceasefire sangdokle haina laktokri statement amada defense ministry na ki awang nongpok thangwa Syria da leiba prisoners singda pharaga thamlakpa militant sing haba miyoi sing Iraq da leiba detention center sing the transfer tauna ba US force sing sathaba operation ama sagatuna ceasefire sangdokibani Kardis na lusing democratic force na ceasefire sangdokpigi paw do asum banaki hawkiba chayol ahum asida ceasefire government force sing amasum SDF ki marakta akan mamong na kapna duna lakli maduda SDF matam ama control tawkiba mafam gi ayamba saru government force sing gi khutta takhi makha tana mukna be hengalak kadaba thingnaba thangjanumi ki anganbada Kardis na lusing force na international community da Dakshin ki Syria gi awang pok thangba sarukta government gi force sing thajin ki baga loinana ceasefire matam loi khibani Syria gi interim government March thada SDF ka yanasi ama sahi tauna khena su paw sta pali SDF na control toba lam Syria government sizinna ba masum group asigi fighters in government forcing ga punsinna ba yanasi edu sahi tauna khibani January tha hogalakpada wari sanabigi anobu round ama SDF ki fighters sing amasung government forcing punsinabigi matangda progress laikidi maduragi nakalani gi marak kamna ba mu horki ceasefire gi anoba version ama hoki bathangja numita sahi tauna ki amasum numit marini gi ceasefire ama laibak pokpa numita laktoki anobu yana sir SDF ki members sing Syrian army amasum police forcing that lanai sing oina yawgani thangja numita sirol amana SDF naiki government forcing gi military build up sing amasum logistical movement sing kengsili makoi gi thawong asi umkhana be hengar hanba amasum anaba mukna ba magi Maikei da reason asi singduna puge khanbani haiba mayek sing uli SDF na yanasi makhata na ngana satnaki thangja numiti state TV na ki government force na irai numita lusin khiba awang thangba Raqqa city ga nakna ba Al Aqtan prison da phaduna thamlakpa sahi taraga nipan gi makhada leiba nupa macha chamaga kunga thruk thangja numita authority singa thadokre teenager sing adu Raqqa city da pukhi amasu mafamdura makhoibu imungi miyoi singda sinakhi an supali